chibai ule voin hi November ninga sangni le somni pakhat zirtom ni nia phe khonga PDF le military council sipai te in kapin sipai somni velan thi Sun State chimlam phe khong township khang I kholom lue hwe khwa le setto kholama firfiak sipai te le karen ni tangrol sipai te in kara November ni lijing dariat vela tangkhan in kana chuka firfiak sipai somni velan thi thei thu karen ni tangrol sipai laminan soi chu in kana chuan mi pui veng him tu pol loi ko PDF phe khong PDF KA Dimoso PDF Mobe PDF Middle Region PDF KGZ le KNDF tangrol pol tetalin PDF lama mi pakhat in hliama loi ko PDF chuan military council sipaiten ral thuam chi sang lek chuakin mi anron tongpong ka thin ba ka mi pui chena in hal chiat te bungro ruk sakte ei tur bule balte ti chia sakin sual rong an la bol reng thu chu an siam hialani mi ai PDF ten sipai motor inzui zinga pahnian bom chia Mogoi region mi ai township chunga sipai ho chuan motor pathum inzui zinga pahni chu mi ai PDF ten an bom chia thai thu an soi November ni li chomadar som le chan vevel khan mi ai le bahin inkar kong pui mun nia mi ai PDF ten bom hanga sipayan bei rualin inkana chuaka kan sipai then khatan hliam ti lo chu tuma kai ni lama chuan kan thilo ama sa in mi ai kho chunga police panga chuan na double cap car le ahnua mi ai le bahin inkar kong puya private motor atlan sipai somni vel chuan motor pathum zinga pahni chu kan bom chia bom panga kan tipuaka motor pakhat chu let le ringot kaini lampo him takin kan tolkir le thani ti in mi ai PDF zinga mi pakhat chuan mizima media a hrilani phia ponga mi khwal en dik tu sipai bang lumina ka hlum ani Iyawari region phia pongkhua veng number som pangana a November ni le tlai lam khan sipai bang to lumina ti siat mi khwal en dik tu chu ral thum keng pol pakhatin jingda rukvel khan silai voi nia ka thu tol chung mi ten an soya tol chung mi pakhat chuan ani chu sipai doctor nge medical officer ti kha chiang lo chu ta tanga pension to le zantin mi khwal en dik tu nia voin chu bai ka tlan lai an ka pa a helmet po pop tlang vekani tina soi phia pongkhu a hian sipai ten thunai nan lak nuwa sipai te report pethin dalan mi pahni an lo da thato bokani town ta kho pui lu na check gate bayania military council thi anum nual Mandalay region min chian le town ta inkar kong pui om town ta kho pui lu na check gate a duty military council sipai te chu November ni thum zandar som pakhat vel khan bayan nia thi le hliaman om nual ti sia tani tual chung mi pakhat suidan chuan military council sipai ral thum keng mi palian thia mi pakhatin hliam na takatura midang hliam tor pon om military council sipai motor pathum a chebok tin a soya kha check gate ta khan military council sipai somni a tlem lo ral thum pham kim nen englai poinan oma nimin khanan beiti kan sia mi pali chu amun an thia mi pakhatin hliam na takatur ti in tual chung mi pakhatin a soibok he check gate mountain check gate hi melat PDF town ta base TTA gorilla sport tang captain siam chop silai te rifle te le RPG in an kapa military council sipai thi le hliaman om thu chu an siam ani he thil sen nu hian military council sipai zathum vel town ta khopui chung le khopon lama te duty in kong andang chata kong akal tual chung mi pui ta chu uluk taka chekin an soi sak nual bok thu tual chung mi te hne tanga sia tani Maha Aumi Township in Zalal ka hlum ani Mandalay Maha Aumi Township tanhlet mo veng thanglama nimin November ni lizan khan in Zalal ka hlum ani ti sia tani an tha ta khi kumsomnga pathum mi tanhlet mo veng thanglama cheng in Zalal umyo na ya ni in ana ka le abopa ka hliama tuara Mandalay damdoi in pui an pan pui mek lain athi ti sia tani in Zalal umyo na ya hi tanhlet mo veng thlanga venglal na chel lailok tu ni in military council te report pek thina wangin ZGP People Defense Guerrilla Force Mandalay 10 anthen fai thu chuan siamani Myankong Township Rural na kota bomapuak Rangoon Region Myankong Township Pikong Puya Township kota November ni lizan daruk lemni sompanga vel khan bomapuak thu siatani chu bompuak chungchanga CZF HTY Paul Noya CZF City Gorilla Fighter Section 310 anti puani thu an soi chuaka UGF lamchuan remote control bom mangin kan tipuaka township code bula Myanmar net office oma
chumi office ne na in rina a bom chu kan ti puaka hliaman omlo miyan kong no pangho tan ton sian nei tura kan ti ani tun tum chu nakina chuan thil ti chiat lampo atel to ang tina soi chu bom puak chu miyan kong township chunga avoi khat thlenna ni khampat bula military council sipaita chuanna motor bai ani kale township le tamu township inkar kong pui om chundo ye sin khuale nan kho inkara checkpoint bula November ni jingdaria le mni thum khan NKPDF le ZDF tang kopten military council sipai ui chau phur kwal tu motor te chu landmine pathuminan baya bom pakhat chau puakin a thel dewa chu wang chuan sipai ui chau motor chu kap zuin inka ton na thenga khampata tangin ui chau rual anon thlen bela wangin PDF tang koblama tuma thi le hliam om lovin rang takinan tol sona anhuwa chanchin sia le danin military council sipai ui chau pani in hliaman tur thu sia ni ma se fin fiana ala omri lo tiin zelen media in soi ani Kanpalet township chindue kho inkana a sipai thi an om chin state Kanpalet township chindue kho a firfiak sipai te na inkana a sipai panga thi in somvel an hliam thu Chinland Defence Force CDF Kanpalet thoi tu pakhatina soya chindue kho phongtui chin veng chunglama military council sipai tele CDF Kanpalet te chu November ni lijing dari advela tanga dar som pakhat thleng dar kar thum chungan in kapa CDF Kanpalet thupang tu pakhat chuan military council sipai te chu kan omna control area bike chuangin anon tlan luta chu kan lo ka pani tina soya chindue kho a military council sipai te chu anin thlak kwal renga achangin antamin antlem le thut thina chu wangin eng battalion sipai te na income nge ti thria chian thai alani lo thu asoi tel bok ani military council sipai te chu bike pakhata sipai pathum chuangin bike soma mi somthum velan chuanga CDF Kanpalet lam omna an baluta anin ka zo chuan sipai ten an pola thi le hliam ta chu thir chuakin an tol kir le ngala CDF Kanpalet lama tuma thi anom lo thung ani chin state lausi le chunduing kho inkara englir thaima kal lo tur le lo thailowa kal langai ni chuan phalna la chuak turin CDF Kanpalet chuan thu chu asiam bokani PR system mang tura UCE somna party somli in an hnol Union Collection Commission UEC thar kai hruana in in November ninga tanga ni sari thleng o tur proportional representation PR system chungchanga soihona Rangoon region sarkar office nei tur somna chu NLD party telin political party somli pakhatten teltum lawan hnol thu riatani PR system baka in thlanna election system chungchang soiho turin UEC chuan political party pakhat thewatangin IO pani zel tel turin ramchunga political party somkua pathum omte chu sarkar ni hliam ta tang khan somna le siatirna lo pechuak to a chu somna chu military lam hnai party somnga pathum in pomin tel antum thu riatani rualin NLD SNLD le ANP party lian telin political party somli pakhat chuan eng channa man pek lo thu sipaile USDP chanchin abi ka ziak thin people media chuan November ni thum khan alo tar lang to ani NLD party Sanchang Township Chairman Ubobo Uachuan PR system tian phukol na chanchu thildang wanga ni lo parliament a mun lia thena mun khat ni chungpo in sarkar an thunun zolawa mi puilamin an ni do dala mi pui party an thloble tak veka wangin englai po a sipailam chak theina parliament a si za somni panga an laksa ba ka PR system ti in an mi le sa om zong chu parliament a khalluan tum ani bermai a om zia chu thunaina la tu military council general min ang hlaya du am luat na nia anu ama thak tu tur chu afapa tele atu ten lani thei bai seya thil tina ani tin RFA a shil ani Ubobo u hi NLD party veteran politician pakhat ni in September tha a China Communist Party le NLD party in mu khomna po khan NLD party IO2 beratel ani ramchunga poisa inpek na a cheng nuai zahni aya tam poisa fai mang lo turin central bank in akhu akhir military council nuaya central bank chuan ramchunga poisa faya sum inpek na reng chu cheng nuai zahni aya tam lo tura bitukin khu akhirna siama chu pon lama nuai za chuanga thil in leina kalpui sumdong tatan har sana thlen tu ani thu sumdong tam takin an soi ani November ni thum khan Central Bank of Myanmar chuan thil in leina reng cheng nuai zahni aya tam chu poisa faya in pek lo turti thu chu alo siama chu bituk chin aya tam
paisa lama indor tu te chuan banking system hmangin digital hmanga paisa in thonna mobile banking le internet banking hmanga impek emo bank card check PO le account transfer hmangin bank kal changa paisa le document ko hmu tur om thlapa paisa in pe chuak turin central bank chuan order a chu ani dictatorship rorawa Asian submit tel thailo sipai ruai tu kumsang ni le pathum khan Japan rama huai hot Japan Asian submit zawa Japan Prime Minister Junichiro Izumi chuan Asian member Myanmar sipai sarkar ho tu General Ken Ngui na chu mu ina koma chuti lai chuan kumsang khale zakua tangin sipai ten thunai nan la towa Myanmar rama opposition ruai tu do Aung San Suu Kyi chu house arrest in ommeka engtika nge chhuwa zalen ani don ti media lamin zot ma se General Ken Ngui na le Foreign Minister U Win Aung na te chuan sipai sarkar thu puan zar kalphung chong sari nei democracy road map chu ko hmuin ataka chantiran tumthu an soya chuti lai chuan tun ang bokin General Ken Ngui nan Asian submit tel tura Japan ram om Myanmar mi ten an lo do dal na salea intelligent how to General Ken Ngui na chuan an mani do tu opposition party le sipai sarkar do dal tu mi puite tukdol na konga insum khar nei lo le tharum manga ti thin ani na chu khovel platform a Myanmar ram IOA how to din mun han papek mai chu mi puin an pom thai lawani Myanmar sipai ten kumsang kha zakua somkua in thlan pui result chu hnolin ram thunei nan lak nuwa khovel ram sangsang in soi selin an do dala America ram le khothlang ram then kha chuan sipain SPDC tia sarkar ming vua ram chung en omna kalpui chupom lovin Myanmar ram ambassador ne na in lai chin na thlengin anuk niam veka ma se kumsang kha zakua somkua pasaria Myanmar ram chu Asian ram member alo ni ta ka chuan chung din mun chu alo in thlak dang lam tana thunai na la tu general ho chu Myanmar ram ho tu ni na in Asian summit an tela Asian ram dang shroi tu tenen ang khatin thu an soi ho thei tana Asian chu Asian Pacific region a ram poi mo takani angin Asian ram ne na thok ho na nei chak ram zong zong in Asian ram member ni ta Myanmar sipai shroi tu tenen po lo theilawa in biak alo ngai ta ani chuti laya SPDC sipai sarkara Prime Minister ni na chel General Ken Ngui na chuan chu din hun churem changa la in Asian summit a telna te chu ram chung sipai sarkar ta television le radio lama apuan chu atir chuai choya chu wangin Myanmar sipai shroi tu te tan chuan tunma tangin Asian summit meeting a tel chu khovel ram sang sang te pom ni theina le Myanmar sarkar ro rel lai din mun ni theina platform pakhata tun thlengin an langai rengani kumsang ni le somni pakhat February thla a thunai na lak ani hnuwa sipai ho tu General Min Aung Hlae le SAC tia hriat military council chuan ram chung din mun chu athak dang lam hlea thunai na pong lak ani hnuwa ram chung din mun tlu chajel siam that thainan April thla khan Asian shroi tu 10 emergency meeting buat sain senior general Min Aung Hlae chun kawa anin mukhom ta ani chutianga in mukhom na a chuan Asian shroi tu 10 military council sipai sarkar chu an pomwang ni lovin Myanmar ram chunga thil thleng dom lo tak tak te chunga mo phur tu ani anga vo khan chunga soi ho pui ani thu Myanmar ram chung din hun le Asian lamzir chiang tu domo tu zai chuan a soi ani senior general Min Aung Hlae chu April thla a emergency meeting a an thupom tlan consensus chinga chu ati hlotlin lo mai ba ka Asian ram shroi tu te nena an in mu khom na chu Asian in apom puita angin aram chung media lama apuan zar tira chu tianga thil ti chu Asian shroi tu 10 an thathiam ngala chu wangin October thla Brunei rama Asian submit neina a senior general Min Aung Hlae telve chu anrem ti talo ani thunai na la tu military council chuan an mani in ramdan le thupek te bo chia in thunai na lama se sipai ho tu senior general Min Aung Hlae Asian summit meeting a tel thailo chu Asian thutlung ne na in mil lo angin an soi selvak mai bokani tun din huna dictatorship shroi tu achan ve civil government angalan tum sipai sarkarin Asian summit meeting ram changa la in khovel ram sang sang ta pom ni thainan thil lo ti thai to ma se tuna chu tiang ti tum ve mek senior general Min Aung Hlae le thunei na la tu military council tan chuan beise angin thil akal hlai thailo ti kan thathawa hei aya poizo ka kechep sualin hum sual an la dai ngai po arin om hlel lo ani IMF pek dollar makta duai zathum samsari chuang military council kota bo military council ten thunei nan lak don trepa International Monetary Fund IMF in COVID-19 dawlet nan Myanmar ram chu US dollar makta duai zathum samsari pahnia peya
chu paisa chu military council kuta akhuang cher bo mi amai ni in IMF chuan a soi chuaka chung tanpuina sum chu Myanmar ramathon ani na thlariat chuang ni to ma se COVID-19 dona le har sana tok ta tanpuina le som dolna pek ani le ni lo hriat theina engma om lo thu IMF tu puang tu chuan a soya tuna military council sipai sarkar chu do Aung San Suu Kyi sarkar NLD angin langtlang sarkar an nilawa summan dan chungchanga transparency om lo ni in asoi boka COVID-19 in ven le dawle nan IMF in kumsang ni le somni June thla khan US dollar maktadoi zathum somnga paruk chu first installment in apea chu sumne na in kung kain NLD sarkar chuan Myanmar chiat cheng maktadoi za ayatam contract project na tho zongjong in siat tirna pek ni seti chu anrem tia chu ba ka Myanmar ram general editor office po in COVID-19 nena in kai hnoi chanchin chu thlathum dana report pechuak turin arem ti bok ani Myanmar ram ta na US dollar maktadoi za sari somni pariat sum chu khovel ram sangsanga income nei tlem rama risel na lamata na man tur le covid awanga chung ko harsate chanpuina na ti ani thu IMF lam chuan an soya ma se si paiten thune na an lak nuwa eng report ma chhuwa to lawa report hunhung ber chu NLD sarkarin January ni somni pakua chuani in kutkor mai tuamna le damdoite leani thu atar lang ani chu wangin tuna chuan IMF lamin thune na latu military council chu chanpuina pe chunjom to lo ti sia tani ole khati zongkha voina chanchin thar kanang ithak thede chu nia ngai thatu te in zawai chunga lom thu kan soye